Ecobank, the Pan-African Bank. yitwa Berekeze, yitwa Berekeze, mwana wareze ukamukuza akagukuramo amenyanga batera kumfurare witadekwarayisi abasore basana bayishaka kwitega mu izamu biranga bawukura musanga ya Berechi Ebeman awushimangiramo. DSTV, feel every moment. Asano kwipira iteretse n'ibisharanga, Asano kwipira iteretse zayabwira ati yari tugeze ryari. Asano kimwe Crystal Palace ubusa. Sometimes enjoy digital life. Ewana Mungu yanze celebration za hatari. Hayo bagaragaza ko yashimije agatsinze ke Pepa Sariya kabisa. Ebecheza koza kanuri twabyitaga kwiboronya harya. Gutera umupira wasimbutse ukanza ugashyira akaguru ariko arabanza akaguru imbere konyoga tukagarura. Agiye mu kirere abanza akaguru k'iburyo aba ayingiye agasuza inyuma agakubitisha n'ubundi. Yabanje kujya mu kirere basore nka Madam Watson. Bisanze byarangiye tayari. Asere fungura amazamu no kubara umufura w'intero cya kabiri yari imbere Nottingham. Yaka turebe atsempe muri mbesa Maria ariko Ricardo Gapio muterano mpyo turekanze Asano yacyonye mu 30 no mwanya wa River Glassina okonsubiza kuri standard match nyadasinda zikurikiranye. Ibi yararimo byashirishu birimo birarangira. Ni umwanya kujya kugikarango witwa umutaktisien abatanya kwitwa igisambo witwaga umutaktisien hatari babatanya gutera Manchester United agatanya no kwitwa igisambo. Katreno Katreno ko imbere za Maria mpira birango byo kwa Yeremi Pino. Yeremi na Watson Adama na Michel aitaka pira Michel imbere za Mario kinshiti na baringeza ariko umupira Arsenal ufatira zamukana karafiri 10 imbere gato gol